3 knižky za starších i 2 za djeci, vkupno 5 vydanja od 8, kotri zaplanovani za vydavateljni 2013 rok, predstaveni nješka u našej vydavateljni hiži Ruske slovo. Vyhodzenje novih knjižkov, potvrdzenje uspješnoho vydavateljnog roka nahlašel odvičeteljni redaktor Mikola Šanta, kotri potim vjedno s recenzentami pojedinačno predstavil každu z njih. Tak predstaveni knjižki Časkrok i Našenje, zbirki pripovetkov 2 autorov z Kanadi, Ljubomira Međeša i Slavomira Oljejara, kotri še stejna hodig u prisutnim ozval prega Skype-a. Z istoriji ruske literaturi i kulturi Mikola M. Cap pririhtal knjižku Na žridloh duhovnosti, a djecinsku literaturu zboaceli še 2 naslovi naših starših pisateljoh, Bačvanski safari Evgenije Čakana i Budzenje Jari Vasilja Mudroho. Po konjec roka, jak najavene, maju vis išće 3 naslovi.